uno munsi ntiturigera tubona Mugisha ariko arakinana na Abel Nduwayo. Uno munsi ntiturigera tubona Mugisha ariko arakinana na Fanny Lavine. Uno munsi ntiturigera tubona na Mugisha ariko arakinana na Ribat. Hari benshi bavuga ati mbega Mugisha ari bavuga ati baguzi mbega Mugisha kuba yatanguye kera nta gasuzuguro ko bakarimo cyane bari abantu bariko barakine na sinema ubu nibo babasuzugura Mugisha. Hari ikibazo kugira nitubone sinema Mugisha ari kumwe n'aba Ribat ba Abel Nduwayo ndetse n'abafani murakoze. Turafisha makuru yuko ino sinema yawe yakozwe n'umwana asanga afise ubwene gihugu n'umuranda kongera akaba umurundi ndetse ikigeretse ko n'umwana wiwawe. Uno munsi uwo mwana ari hano mu Burundi ni yahe target ufitiye uwo mwana wawe? Abakunzi ba Star TV, my name is Starboy the Sheep all the way from Star TV. I like to support everybody in our country. Ayo namazina yanje Starboy the Kondo. Rona neza turi muri quartier Cyarama neza aho twajanye n'ibikogwa murabizi tushitse ahantu nyene hebikogwa nivyo tuba bituzanye. Rona turi neza mu rugo rwa Mugisha ni cinema igiye kujagaragara yise Mugisha Ro Patriot, ariko nk'abamenyesha makuru twaje kugira turabiko ibikorwa vyo kumbere dushobora kubishikana kure, dushobora kubigaragaza bigashika kure hashoboka. Murabizi sasa uyu murango nabakiyo ko hivi mara nikiupanda hivi Yes, ko biri kose abakunzi ba Star TV ndaza gukiraho video mu bwembwe bwa Star TV ndaza gushira video kuri YouTube channel neza ucube uwa mbere kugira iki gupartage ino video ucuba no wa mbere ndetse gupartage ino cinema tugiye kubona Mugisha agiye gushira ahagaragara na cyane muri bwa bumwe kuko turabarundi dushigikirane muri gwa rukundo. I'm Starboy the Sheep, twende cameraman nta bindi bituzanya atari conference de presse ya Mugisha Ro Patriot. Thank you. Yes, reka tubaramutse tunabifurize ibihe vyiza bari ku mugoro, reka tubifurize umugoro mwiza, abari mu gatondo nabo reka tubifurize igitondo cyiza, abari mu ijoro nabo reka tubifurize ijoro ryiza. Neza murabona ikibanza turimo ni conference de presse canke ni lancement ya cinema kanaka tugiye gukurikirana ejo cyanye ejo haza nibaza byinshi ko tuza kubibyigwa. Imbere murabona aro bita Mugisha rumwe mu bakinyi ba filime novuga yuko haba mu Rwanda haba mu Burundi hari benshi bakinye sinema kubera ko Mugisha n'umurundi muramuzi. Amazina yanje ni Starboy the Sheep, nibaza yuko byinshi aza kuvyivugira. Turabona ama media atandukanye ashitse muri kino kibanza, tunabashimira cyane kubona bafashe umwanya wabo bakaza muri kino kibanza. Abarundi bose baza gukurikirana ino conference de presse canke ino lancement officiel ni filme bita Mugisha Ro Patriot. Je nagiriwe bakwe yo kubona trailer, ni filme nziza cyane, ni filme imeze neza cyane. Nibaza yuko byinshi tuza kubibyigwa. Umwanditsi w'iyo cinema Mugisha Ro Patriot ni Mugisha nyene novuga yuko yabereye icirore benshi batandukanye. Muraza kumbabarira navuze byinshi cyane nuko ndamuzi amaze kwandika amateka menshi atandukanye. Reka tumuhe kumbure agira icyo tuyagiye, kumbure agire icyo yagiye abakunzi b'amateleviziyo yacu atandukanye yaje muri kino kibanza. Karibu cyane Mugisha, nibaza ko tuguteze yose abadukurikirana, nibaza yuko bahanze amaso wewe. Karibu cyane. Yego murakoze cyane kumijambo mbarinda bashimire mwese amaTV online muri haye akigo mu kwitaba akabo kacu ni kuri ndabashimira bimwe byo ku mutima kwizina rya Mugisha mu company turabashimiye cyane. Hama nkuko Starboy yabivuze hanini twashaka kumenyesha igihugu n'amakungu yuko umunsi ugira ku munsi wa mbere itariki 22 z'ukwezi kwa kane muri mwaka nyene tuzoshira habona filime yacu twise Mugisha Ro Patriot. Benshi bazi filime ya Mugisha tuko mugabo ubu ni Mugisha Ro Patriot, kuvuga akandi kajambo kongeye ko Ro Patriot. Ro Patriot ni jambo ryo mu Gifaransa, ibyuma ryo mu Gifaransa, ariko hanini risigura umuntu akunda igihugu. Ni filime rero twifuza yuko abarundi benshi canke abanyamahanga gukurikirana bazo kuri Mugisha Media, ni channel yacu ya YouTube, kuko ni filime zifise ubutumwa bukomeye cyane, message ikomeye cyane cyane bivanye
n'ibihe turimo urabona ibibazo bitandukanye turimo bituma kumbure benshi bagenda badebukirwa benshi kumbure n'abandi usanga babwiza amajambo ya cankariya usanga abantu bariko bahunga igihugu cyangwa bariko banka igihugu cyabibaruse bivanye kumbure n'ibibazo bacamo ariko twe tukavuga tuti yamara igihugu kimara igihugu kandi burya igihugu gitera imbere nuko twese muri rusange twokunda igihugu kuko nasanze burya imwe mu ngwara dufise mu Burundi kandi novuga yuko twe turabanyuma muri domaine ya patriotisme gukunda ibyacu ni nko mu bice byose by'igihugu urabona yuko ingwara ihari cyane cyane no kudakunda igihugu kandi icyo kiri mu bintu bituma twebwe mu Burundi tudatera imbere kubera yuko kenshi tubona yuko by'abandi ari byo byiza gusura ibyacu kandi dufite impano dufite ingabire dufite byiza byinshi cyane kuruta abandi bashaka filime rero Mugisha le Patriote izoba cyane ihagarikiye ku kintu cyitwa gukundisha abantu igihugu tuzokwerekanaho umuntu azoba yaragiye hanze agasura mu gihugu ciwe kwifatikanya n'abandi mu iterambere ry'igihugu Mugisha nyene ubwiwe hama azoba ari umuntu kumure azoba afise iyindi sura itandukanye nk'iyo bari bamumenyereyemo kurama muri Mugisha hoho yari umuntu yabonegwa umuntu bagirira nabi akihangana mugabo kuri no mahoho ni azoba afise indi objectif muri filime ya Mugisha le Patriote kuko nazo bari wa wundi bakubita akacavuga ati inze kubita n'ahandi cyangwa basupira amazi ati urakoze oya azobura ari Mugisha wa wundi avuga ati uguhagarira ukuri kandi atemera agacinyizo atemera ihohoterwa rya kiremwa muntu majambo make rero niyo mpamvu twahise Mugisha le Patriote muzomura muri filime barimo ubuhinga buhanitse cyane washaka nibwo bwa mbere tudukoresha ubuhinga nk'ubwo amafilime tumaze gukoresha twe muri Mugisha Movie Company kandi turizera yuko umunsi ku munsi ugomba gutera imbere muri domaine ya production kuko muraza muzobonamo indege muzobonamo intambara zitandukanye kuba ni byinshi cyane harimo ubuhemu harimo urukundo ama fake love harimo ibintu byinshi muri iyi filime ya Mugisha le Patriote rero majambo make ni filime zobeje guhimiriza cyane abantu gukunda igihugu cyabibaruse. Yes, reka tubashimire na cyane cyane ko muri bimwe bigize cinema murabitubwiye bike nubwo mutabitubwiye twese nibaza ko numwanya wo guhereza ibibazo abamenyesha makuru bashoboye kuza hano muri no conference de presse kugira bagize icyo babajije nyene kwandika filme Mugisha le Patriote abamenyesha makuru mwashitse muri kino kibanza ndabona Maruve ndabona akoresha umwanya ndabona nabandi hariya anye ndabona madame koresha umwanya karibu cyane mubazi ibibazo hama nibaza ko byinshi biza kwishurirwa hano na cyane cyane babakunzi badukurikirana bamenye byinshi bitandukanye bivanye n'ibibazo muzo mwabajije umutama wacu twubaha cyane Mugisha kuresha umwanya ko tayari mbanze kwanda bakeze ku kanya muduhaye ariko kandi twongeye tunabakeze ku gikorwa twagerageje kuraba kuri trailer mwashoboye kutwereka umaze gusohora ni gikorwa cizwa neza yuko Imana ibishizemwo akantu kayo ikarekura ishobora gukundwa kuko byose ni Imana. Ikibazo canje gishobora kuba kimwe ariko canke bikaba bibiri bivanye n'inyishu nza kushobora kuronka ukora amafilme menshi kuva kera ariko si kenshi kunze gukora lancement officiel twifuza ko tumenya itandukaniro giye Mugisha le Patriote n'izindi filme umaze gukora nirihe ryoba ryatumye uvuga ati reka mpamagaze kwanza itangaza makuru bien avant mbere ko ndekura kino kintu abene gihugu babe baranyiteguriye kuko ngiye kubone ku butandukanye nikiye kintu kidasanzwe kigiye kuba muri no filme nikiye kintu yiteze ko target ni yihe kugira ngo ukore filme ukayita Mugisha le Patriote. Merci beaucoup. Impamvu nuko je ujya ibintu byerekeye igihugu cyane ndabyagaciro kuruta ibindi byose biba niba mbona benshi banzi bakunda kuma ku kazi na ka Patriote kuko ndi mu bantu baharanira cyane gukundisha abandi igihugu nabonye ari igikorwa
gisumba byose kuko gukundisha abantu igihugu si ikintu cyoroshye nawe n'intego yuko byaba byiza yuko itangazamakuru bidufasha kugira ngo ubutumwa bugere kure kuko urabona nko ma rezo sosiyo hari amafilime menshi tuba dukina amafilime menshi ugasanga bakumbura abantu bakiyumvira ko ari bya bintu nyine twaba dukina nta tandukaniro rihari ngiye nkavuga ni byiza yuko aka kamo kushika kure kuruta uko twama dukora buri munsi kuko ni message irimo ni message ihambaye cyane niyo mpamvu navuze ko twamagariye rezo sosiyo TV online kugira ngo adufashe gushikana ubutumwa kure abantu bamenye ibyo filime Igisharo Patriote giye kuzosohoka itariki 12 z'ukwezi kwa kane azari kuwa mbere isaha 10 zo mu Burundi. Yes, banyita Starboy the ship kuva muri Star TV. Ikibazo cyanje cya mbere kiravuga giti turamenyereye mukora amafilime atandukanye kandi amafilime mukora nibaza yuko abatwara akanoti katari gake. Tugerageje kuraba filime novuga yuko mu Gisharo Patriote ni cinema itandukanye nizumaze kudushirira ahagaragara. Mbega witeguye gute canke nubwo buryo uri kurakoresha ya mafaranga wakoresha muri no cinema mu Gisharo Patriote bize byorohe kuyagaruza nka Mugisha witeguriye gute? Ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri turafisha makuru yuko ino cinema yawe yakozwe n'umwana asanga afise ubwene gihugu n'umuhoranda kongera akaba umurundi ndetse ikigeretse ko n'umwana wiwawe uno munsi uwo mwana ari hano mu Burundi ni yahe target ufitiye uwo mwana wawe muri kano kanya na cyane cyane kumva ko yavuye muri Rwanda akaza mu Burundi akacaguma ngaha ariko agakora cinema mu Gisharo Patriote ni yahe target ufitiye umwana wawe? Mbega ubwo buhinga koko urizeye asampurusa uwo mwana neza na neza ko ivyo yakoze ibintu bizima? Hari impamvu uvuga ati uyu mwana niyo mpamvu yatumye ndamuhereza bino. Ikibazo ca gatatu kiravuga giti kenshi harakina mu mafilme atandukanye kandi novuga yuko wabereye ijisha abantu benshi cyane, novuga yuko hari abantu benshi bakurabiye ko kugira bakina amasinema. Uno munsi niturigera tubona Mugisha ariko arakinana na Abel Nduwayo. Uno munsi niturigera tubona Mugisha ariko arakinana na Fanny Ravine. Uno munsi nitugera tubona na Mugisha ariko arakinana na Ribat. Hari benshi bavuga ati mbega Mugisha ari bavuga ati ubaguzi, mbega Mugisha kuba yatanguye kera nta gasuzuguro ko bakarimo cyane bari abantu bariko barakine na cinema ubu nibo babasuzugura Mugisha. Hari ikibazo giki kugira nitubone cinema Mugisha ari kumwe n'aba Ribat, ba Abel Nduwayo ndetse na ba Fanny. Murakoze. Urakoze cyane kubaza ibibazo byawe bitatu. Reka nagure kuri kinyi cya nyuma wahereje ko ati hari ikibazo nyabaki gituma Mugisha dakina mu mafilime y'abandi, cyangwa filime za Abel, mafilime za Fanny, za Ribat n'abandi. Mbega ko baragasuzugura bo basuzugura Mugisha cyangwa bari Mugisha we abasuzugura akavuga ati sinivuzi wanjye nk'ibyo. Dini baza yuko muri byose bavuze atakuri nakume kurimo. Ibyumviro gusa muyumvira ariko kandi kino kibazo nibaza yuko nabo nyine babaze ikibazo nk'iki. Kubabaza ati mbega muri mwebwe hari umuntu amaze gusaba Mugisha ati ngo kine muri filime wanje akanyanga. Ubwo bucyo no kubwira je nta numwe arambira ngo Mugisha nyine kuko muri filime wanje je personnellement ndatemanya yuko atanumwe arambira ati ngo dukine. Ubundi yo combination bikenewe. Gusa jewe ari filime nigeze gukora ndibuka hari umwe muri abo wavuze nigeze kubwira ati ngo ndakeneye ko dukina iyi filime haba ama contractor. Yaba ama contractor igihe twari maze gupanga ko tuja gushutinga acagira ibindi bibazo. Naje rero nkora nk'umushinwa urumva je ntakaza umwanya. Je nkoresha umwanya nk'uwaraho yise gukoresha umwanya. Urumva je nkoresha umwanya rero uko byiwanje. Urumva cyemwe ndi nakundireka cyo mu zindi nzira. Ariko nta kabi karimo, nta gwango rurimo, na mahoro kabisa kubo relation zacu zimeze neza. Hari byinshi bifashanya byinshi cyane abantu bisandukanye ariko twizere kandi tubyitegeye ko bizoshika kumbura umwanya wabyo ni washika muzobona filime turi kumwe nabo kabisa. Ikindi naco abajije ikerekeye umwana wacu yakoze editing iyi filime mu Gisharo Patriote afise ubwene gihugu double nationalité ariko hanini umuntu Murundi nuko gusa yavukiye muri Hollande abaza South Africa. Bon ni muri wa mugambi nyene wa patriotisme yavuga ati buno bumenyi ufise mwana nuko ubuzana mu gihugu cyawe cyakubaruse Burundi babwibaruse abavyeyi bawe nuko ubuzana hano dukorere hano
turonke ibiki tujyame kare urumva rero twari dufite n'umugambi wo kumwigisha amashuri ya production mu rwego rwo hejuru kuko ubu tumurira yiga online bya production abaza gukira filime cyane cyane mu bintu bya action n'ibiki abaza kubona ko hariho kabijya karimo kadasanzwe baraza bazobibona kandi nizere yuko n'umuhungu wacu turifuza yuko kumbura n'ikindi twomuronsa mbere un jour pourquoi pas akazogenda kwiga no muri Hollywood batembere hari ubumenyi bukomeye cyane azagaruka mu Burundi akora ibikorwa bikomeye cyane yego hama waje ikindi kibazo tibiteguye gute kugaruza amahera wakoresheje filime ya Mugisha Passport kuko ni filime uravye urabona ko ari filime yatwaye amahera menshi cyane gusa sinovuga ngo niteguye gute gusa imwe mu nteguro ni nkumagara mu kugira ngo kuri benshi babaho nuvuga akamwese kuri benshi babaho bakayiraba turizera yuko tuzogaruza umwe n'igice kinini cy'amafaranga twakoresheje kuko deja mu Burundi murabizi yuko muri art tukiri kure gose nuvuga kubera ko ari umurimo mwitumo ni umurimo dukunda na talent yacu ni domaine zacu turabyitangira mu buryo bwose bubaho kugira ngo dukore ibintu bimeze neza bisukuye ku buryo ni muri bya binye byo kwamamaza n'igihugu cyacu ubone ko dufite abantu bafite ama talent kandi bakina ibintu byiza bimeze neza yego ariko twavuga ngo ko twitego tugaruza amahera yacu hanini mu dukora tukavuga tutireka twitange kumbura Imana yashaka kutwibuka mu bindi atari nibi cyane muri ibindi kurwapa kaboneka nk'abantu bazima babona babiha agaciro bakadufasha kuko turashakanye ibintu byinshi cyane muri production amakamera ari beaucoup plus professionnel ni ibintu byinshi cyane tugikeneye kugira ngo dukore ibintu biri très professionnel kugira ngo tuzoje no mahiganwa yandi mpuzamakungu ikindi kibazo ikibazo cyanje ni iki urakina sinema kandi ukayishiramo amafaranga menshi hino sinema tumaze kubona trailer yonyene yatweretse neza yuko ari sinema irimo amafaranga menshi cyane ndetse ari sinema itamenyerewe ngayo mu Burundi kuko ugerageje kuraba acting yayo ugerageje kuraba uburyo ikozwemo urabona yuko ari ibintu bitamenyerewe cyane wako ari ibintu bihabura naje yanampabuye nkibona sinabitahuye neza yuko ari sinema ya Mugisha aso bivanye n'amasinema ahora sohora watubwiye neza yuko udashobora uiteze kugaruza amafaranga makeyi ariko bitavuze neza yuko ari viewers nyinshi cyane woronka canke bigende gute uriteze neza yuko ari amakampani agiye atandukanye yo guha nk'ikiraka canke aguhereza akagusinyisha amakontra bivanye n'ino sinema ugiye gushira hagaragara kugira ugaruza amafaranga woba washize muri iyo sinema canke nuko nyine watubwiye ati ni kwa kwamamaza igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mukimvestisa amafaranga menshi ariko mutiteze umusaruro ico ni kibazo ca mbere ikibazo ca kabiri hari umuntu ashobora kuraba sinema duhora tubibona no mu bindi bihugu barashaka kukubwira ati ino sinema yatwaye amafaranga ngano kunuko Mugisha we yotumenyesha neza yo kwisinema Mugisha no patriote yo bayamutwaye amafaranga ari hagati yangahe nangahe y'amarundi murakoze murakoze ikibazo cya mbere icyo nakubwira ni uko twitwamo twiteze ibintu byiza kuko burya ufite umutima mwiza ufite identite nziza witega ibintu byiza wakora ibintu ukavuga ati Imana yashobora gukorera ibitangaza kuko nk'uko wabivuze amakampani birashoboka nta kidashoboka kuri iyi si kiretse kurema gusa niko ngunda kuvuga ati nta kidashoboka kuri iyi si kiretse kurema kuko iby'Imana yaremye nawe ushobora kubirema atari Imana yonyine kuko ibintu byose bikorwa n'abantu birashoboka nibyo twifuza yuko kumbure ubutahura yuko dufite uruhara runini rwo kwamamaza ibintu cyangwa biriya yaba ibyashara yaba amakampani yaba ibintu byose by'iterambere mbere turaronka n'akajyo ko kubatera kamu yuko abafise ibyashara byabo amakampani yabo ibintu bikomakomeye kumbure bashaka kumenyekanisha muri Mugisha Movie Company cyo kibazo kirahari baze batubwira ngo turana tukundu dufashanya mu bwongera guteze igihugu cyacu imbere ni kuvuga turi ni mission zibiri ni kwamamaza igihugu
natwego no mu mifuko ntiyagume hari vide ubwo nujya ngaho kurakora ibikorwa gusa uko muri Mugisha Movie Company no seulement turakora ibikorwa byacu kandi turiha n'abakinyi urumva turabariha hama ikindi naco bavuze ngo amahera angana gute ibyo ni banga rya company tutari kuri kuvuga ahagaragara gusa yaratwaye amahera menshi cyane kuva muri Rage Media TV akabazo kanje naka mbega kubera iki Mugisha akenshi mu kukinisha filime yibaza ku bakinyi b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi mbega uhora wiyumvira yuko wozana umukinyi w'umuzungu muri filime yawe murakoze nibaza ku banyarwanda n'abanyarwandakazi muri filime zanjye kuzana abazungu nibaza yuko kumure bizoshika naho atari ubu ariko byose bizoshika turabyiyumvira kuzozana bamwe mu bantu kumure bakomakomeye ku isi ariko turacari hasi turacyakoresha uburyo abo boroshe kuronka nibo dukoresha nihagera tugashika mu rundi rwego twafata tuzobikora yego ibyo muhungu wawe yakoze no sinema ubona ko asunze abenshi cyane ngaho mu gihugu cy'u Burundi mu bijanye na production ya sinema iske ni wamurungitse hanze kwiga iyo production canke byahuriranye aba hanze aca yigira iyo production nyene nawe ucura mwikora kuvuga ati reka ndamwikore ko ankorera amateka nk'umuvyeyi wiwe bo cyambere nuko yaba hanze ama aje mu Burundi tumuhane sondo ba ikigwa cy'intango cya editing maze kubona yuko afise ubwenge bwinshi cyane akapta vuba twamwungise hanze nk'ukwezi kumwe n'igice araho twamwungise hiyo kugira ngo agire formation ngo n'ubwo aca muri amahera yiga online yiga online kugira ngo akarisha ubwenge agerageza production yanze ni Mugisha nyene murihira muri Holland nyene kugira bandanye yiga ivyo vyigwa vyiwe kandi uko nahera mingi misi Mugisha yarigeze guturanginga mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda ku buryo umuntu wese yakunda filime ndetse n'utayikunda ico gihe yigeze kumenya izina Mugisha bitutse kuri filime nyine yiswe Mugisha ariko harageze igihe Mugisha arazima nka buji sinzi yuko byaba byaturutse ku bakinyi benshi bamutse bamukomotse ko kubera ko inyuma yiwe hayadutse imigwi myinshi ikina amafilme ubwo Mugisha ntiyo bayatumye ko conference de presse kuri filime nshasha agiye gusohora kugira ngo arabe ko yosubira guhaguruka bo majambo ndabwire gusa yuko atamakuru ufise kuko ari amafilme inyuma ya Mugisha nakinye kandi bakunze yagiye amenyekana gusa ari igihe cyashise nda nk'uhagarika gato nja mu bindi bikorwa ariko navuga ati yamara n'umwuga wanje sishobora kuwuta ahubwo ndagusubiramo bandanya ikibishi wanje gusa kubahamagaza nabivuze neza nabisobanuye neza avuze ni kugira ngo akamo kacu gashike kuri benshi babaho kuko nkuko babivuze abumva ikirundi tuvuga ni bake cyane batazimugisha ni bake babaho batazimugisha hariho benshi rero kumbure bahari mugabo batazi yuko badafise amakuru yuko Mugisha afise cyane yiwe Mugisha yabananje akora bivaye n'ukuntu urabona ibintu by'amarezo social urumva ni nk'akajagari numva ari ibikorwa byinshi ari ibisamaza byinshi cyane kugira ngo utawe umenye yuko ati kanaka ariko arakora igikorwa nuko ubimenyeshwa nuko uronka information rero ni muri iyo nzira niyo tubahamagaje kugira ngo iyi information bwo gutuma bugere kuri abo bakagera bose bamenye ati babo ni Mugisha yazanye indi filme twa Mugisha no Patriot kugira ngo yego bakurikirane message tugira tuba muri filme ya Patriot yego none iki Mugisha yiteze comme feedback kuri Mugisha no Patriot comme feedback turiteze yuko ari filme izokundwa cyane n'abantu benshi cyane kandi ubutwa bwacu kuko twebwe amafilme yacu dukina yose tuba turabari mu tuko turigisha uvuga ni dukina filme gusa ngo twikinire ahubwo dukina filme kugira ngo twigisha abantu nkuko twaba tubikora turonka feedback meza amatemonyage y'abantu batandukanye baratubwira nabiriya batwereka yuko ubutumwa bwacu bwabashikiri feedback ya nyuma nuko twifuza yuko filme Mugisha Patriot kuko azo ari filme y'ama saison
kandi objectif yayo akari gukundisha abantu igihugu nkuko nabivuze ndabona turi mu bihe bitoroshe ibibazo ni byinshi cyane bigaragaza ni byinshi cyane rero nuko habaye abantu two tuyarajagira ngo tubereka abantu yuko bujya uburundi buguma ari uburundi igihugu cyatwibarutse uburundi ni igihugu cyiza nta muntu n'umwe arekuriye kugicoza nta n'umwe arekuriye kudurumanya umutekano nta muntu n'umwe arekuriye gutoteza uyundi kuko ari igihugu agahugu keza imana yaduhaye rero iyo message iri muri iyo filime niyo twifuza yuko igera kure kugira ngo tubone impinduka cyane cyane mu gwaruka gwejo kugira ngo turonke iterambere rirama kuko burya iterambere rirama je nama ndabivuga yuko rihera handi nyine mu gukunda ibyacu mu gukunda igihugu cyacu no tuzoshika ku iterambere rirama yego Mjini Sakem ripenza Niki Chip Shows kibazo cyenesha kuvuga ati abagumye ugeruka ku bintu bya cano kenshi kandi urumuri je niturakubaho urakora neza muri movies yo Burundi ikibazo cyenjere kivuga ati uko movie yagiyemwo uburyo budasanzwe twashaka kumenya isoko muzoyiguriza kugira tugarukane ayo mafaranga yoberagiyemo murakoze isoko ryacu tugerera sari kuyiki ndio soko zo tugifise ni kire twakora kugira ngo tugende kuri Netflix cyangwa ahandi kuko muravuga yuko muri ko murigisha abantu murihira amafaranga menshi ku mashure n'ibindi kandi mushamo amafaranga ni kiye twakora kugira natwe tubashe gushora izo movie muri Netflix n'ahandi kujya buri ibintu byose itanguro ry'ubuhanza n'amasoso bujya mu mwanya tuko tugira production zacu ziri za haut niveau adoshika tuzocha sabo tugatega muri Netflix kuko niyo yantumbere ngo navuze ati tuko turigisha umwana kugira ngo yige production ziri za haut niveau bujya ejo cyangwa hirya yejo natwe twogira guti twojya gukimbibe gutanga amafilme yacu muri Netflix baze barabona amafilme yacu twafata niyo ntumbere kuko tugumya hanyuma urumva no kwiyugara ibyo ariko twogira epanissement kugira ngo ikangize yaje tushike kure natwe duhera kwanza muri production tugire production nziza tugire ama high quality ama tuzoshika byose tuzobishika byose birashoboka kwese kurema. Alright, thanks. Nuko twoshikana ubutumwa kure mugisha ro patriote ikagera kure na cyane cyane mwe mwashoye gushikana muri kino kibanza imana bahezagire cyane mugisha burya yatwituye kugira dushikane sinema yacu cyangwa sinema yiwe ndetse ni iwacu kubera ko twese turabarundi kugira igere kure icyo gukora ni partage nyinshi ni gupostinga bibaye ngombwa dushire na link muri commentaire muri post tuza kugira tubandanye gushigikira umuvandimwe umurundi mwene wacu mwagize neza cyane kudutumira murakoze murakoze cyane imana bahezagire mutera imbere mu buzima sawa sawa